mensa tu kayo mar tuway sa marong yo menko tu kayo mar tuway sa marong tayo pang Jesus no barosan ka de o Lord and we need to bow down to your name Almighty God kalangan niyo ang pamuyo menko sa pagmamundinra po na ikaw God hallelujah o Lord sa pag-prepare ng iyong parusya o menko sa uliran o God so welcome na naman sa raw yung menko may uya song katakat song kawasat song kaway at song kalisulit God, na nasiro ka ng kapayar sa ulo, na nato na pamuyo, God. Na isang kalanganin pamuyo, Lord, pagkabasin mo ang iyo, God, right on paros na isang nagsisantasyon, iso, tinuran, wajo, God. Na isang sangan pegasal, sangan tao, ewa paros, God, na magkaraw yung take over, God. Na isyo ako sa panamulasan, na isang nagkatitiyo, God, na nagpulmang, nandong yung God, parusya, so, tinuran, wajo, na ikon. Na isang sebelian, sa kautiyo, God, sa tamang sebelo, na ikon, nagpupodo, kwento ka na siya, sa prakasa mo, na ikon, hinangan na sa kakong yun, na iyo ako. Na isang sebiyang kumiyan, kapin, so, tinuran, wajo, God. Irakan, O Lord, na isang nabitaw, laro, God, pangataro, na ikon, na isang sa pagmamunatan, nasa isang potong pamiyo, God. Ito, pangataro, chow, larakan, pagkakas siyang iskang na loob, na isang. Naisyo ako sa pasangro, premio na isang. Marami na tarawiyo, God, your name, O Lord, na isang is a strong tower, O God. That the righteous will run, O Lord, into and be safe, O God. Na isang, kalanganin pamiyo, na isang. Kalanganin pamiyo, God. Naisyo ako sa derby sa tongrong, sa panamunatan, O na isang. Absent mo niya tongrong, O kapayataw, na isang, O God. Pagsakwal mamunatan, yun nasan, O God. Ang sa masagan, pekiyang niya, so may pangkwalta na Lord, yo ako. Kalanganin pamiyo na ikon, kalanganin pamiyo God. Persingata o God, kalangan ito sinran, persingata long yung o na isang. Persingata parang nasa siyo na ikon, o God. Saan parusya o Lord, kang pasita, saan kinaikon, kalangan o God, kaluran yung isang village o God. And we have been kalangan pamiyo na isang. Kalanganin pamiyo God. Na ikon, sa pagmamunatan o Lord, and ko kayo. Prepare, O God, na isang, O God. Kung yung paros, O Lord, na isang. Nasaan silang ko yung protection, O God, ang mabangka pa yata sa purpose, O God. Ang mabangka sinasaan ito yung rawat. Kalanganin po mo, O God. We bless your name, O God, and we thank you, O Lord. Dahil ang paros, O God, na may tata, O Lord, may talang yung paros, O God, pwede pa mo, O Father. Dahil po, nakasamin sa rapa mo na isang, sa rapa, may tataas loob, O God. Kalanganin po mo, O Lord. Kalanganin po mo. Yung ako sa kapayang po mo, kapsin ng ang mga paros, O na isang. In your name alone, O Father, in the name of Jesus, our Lord and Savior. Kalanganin po mo, Lord. Amen. 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 Kalanganin kauno, sujud mau korusya, greeting on smile meratingkat tarpong kolet, ramawin sujud maisan sawas, murin sawas isuran, ikabampong, yasama kang katintunin sang, ramawin komu sujud wet, kalangan tiyang ko sa katingkat kolong just ngagan naur becelenggat tubana, kay dekse tubana wasat, kapag tiya manaman. Kapag siya manaman rana siya ang sumaw, niya na kokol yata niya ini, basta sa tingkaw siya, kapag abang kao no, may kay kokol to kijitor request to, ikalangan siyang ko, si kamelele may kapag niya sa top, nan purasel kan, isara pa na siya ikat, dikurlangi, tebo na sa tapol makalangan, po na siya north, so kalangan ng kumain, position in telefono ako sto so idang kinakis dukuar ko sto iwo kuma inda ya sante sto idang to kaya siya lesanin ni mensamo yun na ni excited so sa kupramay ka na when I excited that pala time ari so sa netla ay may bang katokela wasawo may gister kapag na niya that time so dakot Mahk scripture may man watong kachan man rom riyaw tayo na Mahk
puksarau kat de tuan kau no akan nak so makke bang ya tila kau no code atai town account we account daring sini kan account dar atai we account dar istichai la tai nang atai mata me koras me istichai ni magasin count kara da bana bolong kecil jalan susah di ni tai puksarau ya tai song da ba kau no jaban aban dua je mom jaban so we ti isa tai code Being county sus masani tapol mara masaka me la pues resto we masanang ko tayo makasang Bible study where the more we learn palilaw na tayo kinga school pa na palilaw na tayo puso na kakerta palilaw na authority the pung makaw na kapriyang kitaylo tayo ko nang erpleo aniki so inin man kakela kayang kitayl and so that niya mo na itan yas at pangkapakapin so aman Tandai cousin, manakap, me kolyo tana ne tawasen, ka wait question para lamori. So ikakela ka, so para lamori. Mawat jor, pagkita, sinay to mutomot. Makaw na bang sinata. Pagkailan kat ko dongi, was umuisang tarang yawiya. Okay, kaya rirong, inanan nup mon masakay, umuisang tarang yawiya. So kaya kon tribulation kaya kon kaptay ko kaya worship talasan utangan kailan kaptay ko menda tribulation sa kawayan ni Bronte aban tarala murin mo Jesus abang gasto kare ta pupok tala inanen koran okay inanen koran akakuya we anytime answer we kare ta so mata wampurala so taulul macay luwat mawachor kapag dupur lang kauno okay, anson salada kongo, anson burlang kot, anson nana kota. Mata wa me miayo murin masota. Te mata wa me ipana kisma prax, like ipana kisma slow down ki. Waiter yao, eu nanel. Okay, so me slow down koros, me relax koros, me mer koros, me socha men kapratara pusun randusan. Okay, kasi yayaran siya me, selaran son sugar coating, selaran son suke ya tay patanga na song kapulu we memelo we ko makam pakong kot o kam pakong men pam kam so men renela tama ko mani tama ko we di anana kapulpul ansa we this is the time more te panan king nen karwaru me so time more I ansa we para dang ngoy moy na ikisaki sampata we di wamo icho we bukaro adamin ta kisaki so doja ai singoyak nang kisaki we di You can mouth lang resolve. So, saya kerja na school, saya can go to school. Sebentar kan, macam sesi school kan, boleh kira sebentar. Hari kan, 2 years kan, tapi kilang one Bible study. Mia maka testimony, mia maka share poson, mia maka yang peta, mia me amal yelo woklar. Eu sangat nakan bless saya mau yang boleh kilang mia wa. Okay, kadang ay preacher, itara ka popular way, magali ramo. So jara nature, right? Kasi amo man ray nature. Para mas makisakit sampata, kasi sampata mo silo te. Amo na kisakit sampata, kapan man kilang resolve. So imo man ngoy, karata kinda. Yang testimony, we man kilang resolve, man kilang lesson ako to miya kadapa, miya memory. Okay? So imo kay kalilautin do ngoy wong disang okay, so lang. Itiada kot lukin imsarawi, so pake uyang uki imsarawi pokita, imsarawi pouring on yan ya ko kota, so the last class, so the meba kita sabang kume imsarawi, okay? So ialeta Christ lukin imsarawi, ipaptai imsarawi ko sa iya right testimony, nanti na ipara, so mo ayap ko to ngay songan rapaki ta sarawi me ban to sa iya dengan poson, okay? Ko sa iya mo. Okay, kita tama kita chang lala. Kami kita kita lalat nana tewa sangkau dongkan. Ka school kan bagi cai changalaria me. Coach masan tane masani cai kanga leta. Kegi ana panaramas imo makela nane ki kodialen ngen sarawi. Te imo makela nane ki peptaisin ngen sarawi. Ngenen koto nana koto palangasang kita ana panaramas. Sangka keban kairo irlang na muin Kristo. Jesus Christ kat teban sambawat niya sarau yaw. So isa moro kan iral no uang atatak po no pildel kalo walay. So
So isang attitude me chelanana potye san chelanana potye sang me chelanana court. Chelanana experience ko chelanana encounter. Lo kaya ngayon tako encounter. Nasa nang trompe tu ito nganang courtan. Kano parang kitay. Okay, medang kakosayan nantami say what sangan. Paul kokola Damascus. Kulang kemela so lang kan pojekta. Iton sarawi. So iton momosto. Ara katang kemela kap no wong. Taray kamele daral chia. So kokolang kemela so lang kan. Jesus kemang ya story chanane. Koso saya. Jesus parang. Okay, so isangan chon sarawi gomen. Maka onora probati. Maka parang. Maka kanane. Maka kamele. Maka ronga chamasana anda. Okay, make it happen. Okay, so it's sangan Mary. Sangan an son baptize sa Davao yata. Sakaraya. Iton the dogman. Bigazal. Karata lochang lao seriya lao budi. Okay, Mary main isin sarapin. Sasaya title. Ab kauno yuronger nong yongoi kupur perengine. Mary et mau lalapot abang wang si baluara ban tip me virgin lao seriya ibudi enta kaleta nganan kauno. Okay, no popo wang si baluara kauno mang an Maria nor sang ni sabile ni. Okay, so el dikiyangi Mary dane ka saya ya dua po me pon up ku promian poisa. Okay, so ira work person so ini nanan kereti kichai kauno ra probagi to mas magak ronga chaka pitia iale diskebe ka tal di da toya. So nanan kereti kichai na an so chang son men sarau. Na kompan men ronga chaka pitia ng koto men sapeng kompan pain puriya mo iki. Kalangan ng koto na pang yayang koma. Okay, nan rom riyaw tayo. The main yan ay sila. Mahinale kakin kasowe tapos makalangan lapalap o katek o kanangana ayatue kasoto wewe ti karapan tapos kupur katek pagkan kolula o wiliaka. Okay, then kolula o wiliaka kam soto wewe ti be tapos mangkot kalangan mo negatido pagkailan ka kalugila chay so jarakan so besang o waliaka so jam nor kap aleta nor kap ne na nasani na buka. Okay, niyan sa chay utia lopo sa chay klangwang lopo represent lopo ka de kasalayang de chay limbokang kai pag may bang lang lopo. Okay, ya ke lopon men marah-marah. Singkol. Okay, ya ke lopon men karena sakse dan Samo kan. Abang kita makamera le Christ. Lopo ye limba. Lopo ye na. Lopo ye kapraya laren ko. Okay? Kaprawarti me tama pil no kung katangay kitayla. Ni kitayla kan me songa-songan mengkair tanana chay posan palilaw. Kita rong-rong hell sama sebuah God kauno hell. Okay, so aja kita makin usa masa ng God atay usa limba ko kalangan ng God so eso de no kat first time so aja jay kamakabasang kiyara mas hell aleta Christ pagkatay ko lananel aleta Christ pagkatay ko lananel. Okay, let's chuka pagputang aramas kay wawagiyat na saraw ka dito yung kachay may ong chon lang ong Satan o naksin demon kan o na niraksin chon lang kan sa saya taray may koy. Okay, millions hell we are with ong ray. Okay, so menencourage kachay so lang kachay may sapal may asayar na kay so win code niyan sa machay kinusa masa ng code niara mas nodan. Resto tolu katapan kihel. Okay? Resto tolu katapan kihel. Wanelen, emir na puksarawi, me aramas me sojanganen ko trere lutan me wat me pitkano fully. Arabitan menta kita marakolan am hel.
Ab tayo me kayo kasampal me wasang wata katede yang kecil. Te kaung yang kecil so dukwat kecilan kosa ya kalangan. Okay? Kosa ya kalangan and court. Sali loud pwede. Lo kaya wayo kosa ya godly sorrows can bring repentance. Tuwata may plan. Saroki ti po yay ngoy tuwat pon atami kilang kalangan makodo atin kumiyata kalula. Okay, so you know what's on what song katete yung kitay. Magkailan ka kasama. Kaya sa warong, kitay, titan, ab katek. Katek ang koto, kasan sa lang kitay. Magkailan ka kalula, wali ka pala. So yung kamong yung kitay, kailan ko saya kalirat, limbak, pwede, estyo masani, nason silu, isak bono, Kod pagkawan sampai me hel wiawi vida, okay? So kalilaut makeban. So Jacque yang aramas, aleta Christ pagan jangan sang hel, aleta Christ nganelel. Ab menenggereja keleng fokusan lembakan kod. Puima aramas no kapal kiki, especially fed kan aleta Christ ab mata-mata na melel kau no makongnya. Okay? Mentelen. Kaya bang watak puktarawi, kaya bang udial makaunot, masan ka, esto ko saya palilaut, ako saya Satan po kaya melel, ako sa moment big deal makaya bang kon, masan taming dagi sa big deal, ito wediar, tip, kamalar utungan setting. Jesus came to destroy a kawela. Dengan sebab, kenela kawela. Okay, so imen kakela kakin kita cakap promote lembakan kuat. Kalau kau saya yang aramas lembakan kuat, on meled ma, ikan meled naongnya ini ipakong ke kau no, ia sawanai takkan pon. Okay, ia sawanai tipan pon. Aramas man makakak knowledge me tipan, akau no apka sale yang kalangan. Abang ko aledi. Aramasaman mekan icar ke ini, abang sejenuh kelang yawang kalangan, makauno sesa. Karena niai kos saya testimoni kan, ai ucarkan me sitalale kelangan siang ko tan sawe. Rancheyo akan sensuat akan mana ke kamata. And so what you look back, ikalangan ki. Pokita ikilang wan sakanakan pon, karena mana pon. Duet pon, ay ikilang nilimanggo, ikilang transition, ikilang awayasan sangan hopeless o wayato wasa. Karena yasan o go to screen. Okay, po kamu yan tuan tatok ang kauno ano real, personal. Kauno ano parong kamu, kauno ano workit kamu ila. Pumaso, akong pamparparo ano mo na pata, ano mo na testimony. Arping kamu ito plante in kasal. Okay, saya kukuwang. Iko saya mabang glorious abang lingaling apnian sawa persecution loud panong kita isolang. Karena magkaiban so ta mangkwerta ng Bible study ariak kaiban kesela chay posan. Tek kaiban kodruud ap kaiban so ta ledini kabinggalangan. Nan so ne isak tayo isak limaw kang Jesus masani na kapakongnya. Ako kapayatay kusunod kan, tapos sandigan de sabol mamasan. So dapat tin kitailan baik, kay detail, kaya tatong kita aklabala chay mendagir hen. Tin atail baik, yayi limba kong ko. Karena ini mengkakela kakin detail, mona chay bandil wiyala, sadre de wan paronte, deacon de. Pastor de, didigan de. Momona kaya bang yala tuan tatakan momoto. Nantiyan libdo ko angko. Nantiyan ko dyan personal. Wala sa mga full common momoto. Kung ban papa ko miduan ko sa real long common. Kung papa kauno tan de kokalikan momoto niyang muya yang ko nekor. Okay? Kung aramas man ban Kodo caya letar puko aso caya wongko, atau pun in vain. Lo kaya wayo saya in vain dua je emal.
uya ni akoya, uya ni mom, uya ni program, uya ni puko, o kaulim tangin ye yang si pak isili. Okay? So kauna nane kai puye ti maur ka prechai, akchai la tatai, bo uya panya. Nagareta Jesus masani yang warongo. Muna tanggot talau. Malte ko sili patat. Emangi taulul merama sapoyet. Emangi taulul me rakongko maseli anso me yang railo. Anso wachelo pualar. Pular ya sedar wadan samalasang rail. Railin sen suwet. Tacho nan rail ran nasapoyet. Roman soldier something in Roman ko pan budera tak rail. Well, pera rail samalar. Rail poso samalar. Ni rail chanchal merakin kelikiyo samalar. Okay, and so what's the matter with? So Jesus mangi. Kau no mangi ya masan yang rail mai te ko seli mai kola. Ni pana uyaudi dan katara to sawat to mailo. Okay, and so child mangi wasan wata. And so nam yu ya ria. And so mangin sarau ye tieta pro rail. Ko Rusia loko ya choro. So the nan rail ko kapakap kau no nan kot kot ti pro rail tieta pro rail. Okay? Nang nangaral ko kapakapong counter wrong, nanan boldness, nanan komat, nanan nite, nanan aima, iputureray. So aramasa ko na ko to, dokon to para ronger, marongor ko to chok, okay, ral yak ng kamong korura, ay kamo mo chay. Asa ng sarawat siya tapo chay, kaya ng kamong korura, aramas na sasa, rabang korura kung chay. Kaya kamo yung ay kan menta, kapag sa corner, song yung maramas ito kasiway. Ika sampalan chailen mia chailen counter. So may bamparo ana manapata, idan bampubuji. Bamparo ana manapata, idan keselai bosan. And so may songo pay banggoto. And so me court real, so it's a court real, court nelel, so it's a Raila Sawyer kamapa, Sawyer promise kan makano uya yang Rail. Rekon reasa wokila, sang ni setoko man sarawi. Karena niyak singkile bibel kita pun kau nak pada krupen mereka irong murin net tuan Israel net chapto ko met pada Jesus mona itu the first church Israel first believers Israel net chapin poson la Jesus momona Israel ko mat kita Israel tu cha imma kita Israel poson rasala rokro ramenta kelamar dilisla te bilobo la men mga tiko di so te Pilipin ya mama nilen kamataken kamala marapan milale men probegen da meki la we okay so te mang kaudi re asta tara wiya karda I kakela kayang kichai chale nanana lauchang anana court lauchang iramencha rong transform Wokila niya tay mo itang ko tandang itay. Okay? Abang ko sanya at sometimes so ikakela kasi ay kasan manon ito ko ng telepon inta so dalang pralamore. Mawat so dua telepon warlang kauna. Muri tamen yo muri hello nanel o diman. O karos na tayo sa bay. Kamu yo ngoy dulu watan sawat anson warlang kauna. Anso nanang en saraw po miyang en saraw. Okay? Sesulara nane Sesulara megot me digit. Selanana megot me loud, megot me real. All right. So, said, patangki goodness of God. Na look created solution sa tayo. Ito na title ko na. O kasi scripture kan ko to kauna kawit sige. Said na Jesus po lobo niya irong ala. Masang korusya ong ya mangoy mo nang power kantasin da maskula pon nela karos teda je program wana naman apni alok lang po lopo masani komna kong rai resa sa tarawi okay so iminda keme enena na palong komyong ngayen sa kauno ni kita Japanana deny, Japanana kikita, Japanana kemela kita. Akam danggak pagako. Kemela wewe amaninta yuk mau imela ranti.
Aman men keme yukala mau kastria imela. It's no longer I that liveth. Taken Colgate, my Sunday school. It's no longer I that liveth. They taken call to me. Kaitan ngoy mo yung memorial. A Christ na memorial. So you ewen mo. Kaya suka katarala tame melen. Kaya suka katarala tame kaya experiencer me pitkauno. Okay? So person megot memor. Megot maka asisilig katang keme. Person mele yo person me tested or prevailed. So it's we are na neuro miawa. Ime check out in that me person. Ya mo manam. Kama kele long pon ka chuka taralam po. I person mo. Okay? So kauna masani niya lang ata pon lobo tame rong kin rail demdo. Okay? So kauna work sang kitela raman. Ar poeti I karakter en coach ma matel moidang en minana tel nor. Tel chapter practice. Ramana we always tell in lang ata pon lobo ap sevan practice. Sevan practice and some malakap niya me yes wutang kami. Kamanda lesson en so good. Umak sevan practice balilaw din na tayo practice. Balilaw din karakter en coach akan pudere tayo. Sebangkilang kasampalin wasa, pagkaya kuya John momoso, John sarawi, John tatakan momoso, apso sa karakter ng court lala. Kung kita chor kaya kapkapayata. Karada ako sa yan na, ayo, nan momoso at siya kakamay yata. Kasi siya kaksansaran lamay. So siya kasaleta court, so siya linganan court. Pag kita, siya sumay daw nasa noon purlong. Because siya yayar na one masan magsayagan, may dangan rule kita then poida iwaw makin change kita kaya yawan waray na layali takray yawan waray na Bible study one masan okay one masan ni minaleta to tatongki o petiang iwan na abang matangan kota ama Bible study e garnek so sa meyo kapayata ay more than to do it okay kaya poson mo wrong kamelele wiya. So, Masani, forgive them, for they don't know what they are doing. So, I encourage you, come in and kataman kiniya. Aman buyet watong ya ranas lakap chaman dami batangi. Kamu bil chaman dami kom koronga. Okay? Na chaman chakasan edier chaman chawen Jesus. Jesus kilang irai koros no buyet watong abon dayang kauno. Na kong rai. Paso sa tarong dia. Okay? So, inanan ko sampal po. Kailanane, sawasin ngayon sa raw. Kailanane, sawasin ngayon sa raw po kailangan mauring sa ulang. Magkaiban sa ale, at ay sawasang ngayon sa raw. Yan kailan sa kot ni matmataw. Ap niwiwiyat, tosang. Karitara masan, nagkaikin patpatagon, raban kasal kiya tayo puton. Purasuk lang wa. Kaya patak, wow, bergelangan Jacque. Okay? So, Isaiah kaisak sidu riyasak lemau. Isaiah iso ko paman nampungan niyo Jesus pari sipuki sama. Tuweka so ko pinang kadete marang at yung atomon Jesus na kaya siya wata kata po ya raya ibraki ko mayang gatin wata ko meditate po nasan koros med kokot uyak sakitiyo. Okay, rete ka kuyala sa ukot. Kokot to ito, kasi Yahweh tama kauno kan download di ren sinepila tam dia sa ukot kwen kapulaway. So, isangan kokot po ka marabilin dunia tari. Euma, ay saya paisak sidua, ay saya uyak kokot po ki Jesus. Okay, ako sa saya tama Jesus. Ya story in Jesus abang kwasto, tama bang dia yang moma. Karetan so me, eu di ko to muri rai kin pokata pok sarau rai kin practice rai kin lang tama ko saya po rai le rongi nan mai memor la le tuaja kamu yongoy ko saya yar ni ai chapun pai pok sadio sama memor nang ko dial me uya lasin peitin pok sarau wa sa mi menani ko dial wo ki chal memor nan munan to okay irai kan nan sangan muri to sangai saya be irai
kilang langan mo ina Isaiah, kilang lang Jeremiah, kilang lang Daniel. So kilang lang so go po ren kairo kita tang imara sa ka met Jesus ime masaya. Wadame so go siyang tor ko ko iya. Lel kawet me bilgoyan John baptized. Makapam baptized yun ang lang para dito na ngay saraw pang katigawe nung hilo tanan dahil hinay kasambal. So imo kan to ko kautial makauno kasaleyang railer ko imara na sa kasatong kita men nelen ko ko. Okay? Kareta kamu ngoy niya kan wata puk sarawi wiya kapaka ti nganan ko sawsawat saya kilang lang nus ina saya suka memer relax metuaja sambar begitu malua so saya tanam dengan karwaru pegi saya ini mana menanso oke saya tanam opportunity koras saya penene koras yang mana kata bantu aja noa wiya lukur aramas renjuslong na warimo yai kamor kolanan lang karena ini tangai kasana sudah pernah murid ya wasa murid muru ke Satan muru ke Daniel. Okay? Nakom luwa janson war lang kauno. Anson telebla war yang kauno. Itaret sing kapaka. Kapalang kapaka. Labalang kapaka. Okay? Kapaka sesuatu. Sojo buya pa kai jadi. Sojo buya pa. Ibang school di nami sesama ni taina. Tangga school di kayang Acai jangkut beliau kata saya, acai kan programnya dia acai kapakat imak acai nok to hisang kau no, kapakat saya lana itu yang kuat mangi ne harus memi nana acai no yang mau acai di bangkot saya. Atau mungkin kaparentai saya len momai seri mani acai bodongi, saya len dukur lang acai lana, saya len dukur lang me ini besawa sahaja, saya dukur lang me ai kapor mi pro. Gitu aja seriman, nih serius sekarang canga aman nono po, ngoy, kita dependongnya, hari ini kau no mau niat saya tinggal apa-apakan, oke jalan, Jerman tidak kata ngono pun saya logo, begitu saya pesangnya, saya kau tu berwong kau no i korongnya, kapakap, naramas me broken, naramas me tipa, naramas me anane, kau no kemitan siapa ngan so koros, agak-agak me kesana dia nampai ria silupaya limau, siap mo. Okay? Program itu mo. So, ako saya wasame. Itu je, okay, ganti wajar pun. Arya ngoy ye kot, mekin kupur nakasi yang uk cipomkan. Ya buyatar met kueki ngoy na ngoy. Itu je kan kupura cipomkan. Mau matawa? Isaiah ko saya tamat Jesus panggodon nasani ong kecil. Me kupur kita orang kodon na ong kecil. Pueki dipacaikan uniapan mager esojepan kupur asa jepan mata-matawa sojepan kata-kata manti yang kecil mencelar mas jepan. Karena ikakela kayang kecil nanai uya kaskulan mensango nakom kapakap tiba yermen ruruain. Yermen tileo kapkapur yang kuat. Como kasaleta me soja omo poson soja ai poson. Okay? Kauno kupur peren ku poson. Poson karena kapaka penaramas pungman, kapaka penaramas poson man. Inana powerful manaman kauno radiant sabdan. Okay, so kaum dan sok mangkir sipomo na aleta ma kauno nasani iban nakongu iban manokela. Iban nakongu iban manokela. So, may kapakapir na pron ruwain ang kot. Pungki yang sa tane masani. Okay, may kot kom nakong ya, kom manokela, tipekan. Tane ko na ngasta. Okay? Kauno kan masan ran korosan so koros maksel men rong. Aramas kinapal ki rong kapiti yang kauno. Apa kansen suwet ang kot. Po ma kay lapal ki wat ki saya suka melele. Kau nama masan asapul mamasan ni dua nauya. Logos tu ada written word. Tamen cinti yang kau nama masan. Abniya jadi nenen la obil awin yang sarau pun masan. Mukan rema tu ada kaudial van tam ke celanana uya. De kau school de kau wage de. Kau no katapan ke me koros ceken uya. Karena tamak cel kodong ini
ni piseti ko ni anane o ni koporo porta maban show up abang porta at emenin fog abang muya abang dito al kalau kung dito situation dito aramat when kak communicate engkak masan tong kita okay pernah sinong tila pa ikak mok so Jesus sama kat tong yak challenge sama-sama kayo kat dito and bisan terbacaikan so makcela sama cheltipan sang larang krai yera men chang sele bo sewa okay chang sele wat chang sang mor sang omela okay na yesa me tipan pan sang larang krai na yesa me luat sang larang krai ime good news ya godon kisahnya tepekan o godon kenela te kawela utengan tepe nge godon kenela kawela utengan tepe ansa no kampung yang kamu yerme kamu prodigal son kami misalnya nanti bo men godon kano kopre yang kamu yer authority ya teacher ben yunalina batang mo inanan sansa lamau okay kau no kopre yang kita pungan mamor wat kita misal kosaya kau no ramta kap main ma kupro dai tamak jel pelian bujangan sepel no godon kawel sela nyayara tel pungan kaunta so nan Rome walu silisa tua weiken asa nemelen okay tami men la fila tuan menen kereti kecil aban lel anso kisme kamu tu ampe ko sanedi lesana bombo wati tarka di kecil tuan Bible study ka me council me resto ka kale dak marana kala teso reka count separal kan me enga nilamau makan krai abu sasa nakau no kas nakongnya de karata i kangkong nge yang kecil me makai sepeka kale ta masanan kot riak cai maliki pulang krai de do de cai ko sane dier me cai ban sepeka melele onalang extra promise kai de ino on the cai karata cai makai cengeng ni alwa ke banana asa me Satan oppressing Satan apa saya yang nangkorian koren sayo oten samsa me Satan kamas kuli diarama render men kamelele te kilang terong karada makambil kau no irong napin sin poton ki tigara panama kani nam korosanen chikit to the master seed daga kama ke tama mountain so agai kital tama mountain nana sai Bible study te saka kamelele makau no na kong sai so I mountain en okay mo ngai corona virus na mountain I sapon mo mountain nanan mo mo so saka kale ta tama kau no masane so poson na uya kisake teo apni chai koru sia me sabal kau no kiyang kital measure of faith kau no kisa sang kital poson no para ta kisa menon raninda ya le ta cry ato to tolu lai poson mo to website eu soman sap mo so jai ko san you planet okay pues otra demon kakale ta cry esto me nale ta nan duela okay so niam mai ta me cry sam no pues nen inen tikit makom tikit kakale kamele le me na kom kom at ebe masani nam pues nen tikit tueta kita nelo kayan pun dia master seed orang katerin tapanin tang nanawan mo kita pan mo okay am nanan tueta tanda uye kena jeng momunya ni ko sa yayar me okay kijay kamele le nasa no apan okay so inanan mo so kapang ko saila pwede kambana le ticha yis kamuran kau na me uya yang kamu pung o mana mo so wedi kareta kambang ko sailang so poson pulake okay so poson pulaka sangnya ko sayang mo ikin dalam kagela kayang night youth ka pidoye sang nan kowen ko kayang okay pagita komunyo ngai yo kita ngeng kaluara bandela ngena ban kola nanel kola nalla de seba yang dio kola se dia eurera so ine ko sampalen kitailen rogo to masanan ko wokila transform by wokila ni to na tai mo ita masano power masano and wokit kitaila okay at selam rangka kolong kita ko propol
So cosa yang kamu? Cosa yang kamu puede Malian, Rabram, o Inang. Mokan ese yang ibsabal. Nieno me ibsabal lala. Ayu wasa sedua makin dua jakin attack. Maksudnya cara cel watawat. Maksudnya cara cel kapagap. Saya ibsabal ab Malia lo ko control ba po na Roman. Isa kriya ko sa ya cel ang wokila tang ya cel wokita tay Malia. Okay? So ang kumalakan me Suka kamelele me kauno na konte apola na leta inawon court ese char watawato. Ansa mo kompang yo watawat pwede masa na yo memor kompang yo watawat kompuruda omposonen lautla. Okay, so ang koros mo kom concept, so ang koros mo kom nasa ni san ito waso mo yan me tepe matawata jay suka kamelele sounds good ab suka kamelele mo court na konga. Okay? Makompil manoke lata tama kom milalen kom yo watawat. Kasane yogi rang wala chapter riya we ran chapter lima we ran asa makau na kan yurong makom chapter ka kan poson po kom chapter watawat chapter kapaka pang kalaudela adai buko ka sapol mangkot kupur kalaudela ta linang kalaudela ta kamelele kalaudito kau na kan buya sapol matato kan sawat tai sukale kale okay ini nang kakela kayang kecai tanak cai bibi rakalki sweeter watawat karadai ko sayana Om ya sampai tahu je mensong, jauh mana cai keperda, nama cai wewe, okay? So, certain lesson kami lele, certain lesson tu near nan photos nan, sabul macam paging gruppen, menlau se kapul no, surlat de tot imala yang so sabul mau time and study kambil wewe to, kita juga kerja dus po ne uran po komunyan stad po mai chatal rong up sudah chai lanson meditate po makanon po di purlong o biyay chai arya isang ka meche ka silbi rong up sitelo klipo okay chelanane community chelanane nasan plan po enniya ka dapan po ibog study wo okay nagdana sapul mo mai lanan komga nasan do inda Jacque Mahk se po ibog study track siduna ne uli Dan wewe di bolita ini kayon kangong eken kita challenge study. Then we are study. Sana ka school kan meparak warnan clip kan. Agam ka play ruwain alete scripture kan make it dead o kapayata make it more. Mata wa o tatong tatong. Di po rang kora study Bible study ka to tap sucha chaila ledio tatong are asenok sawa. I mean chaila nasan pa na pues. Senkak asam se prata kot ni duan tamas sawas taije tamas pin ko sanewe okay so katoke di iwat wata mai kan apsa katta iwat wata roman walu silita 12 kuikina sa na toja muren Pala tan kristale benkone kauno amele long so men bukita la apta men bukita la igi men set taisha men sapakot pen kosa yangi ikinasa ni melel me toja mekot kagrati sangya irati sang kitel sabul mangkot kupur limba okay nilo kayang wayonta I am convinced wada katete yang yaya ne sota got me kakrosangnya limbakan ko ai ne men kakela kating ditai de makom super confirmong kupromayen na county se sile halo tete iyalang ko la maurama iyana na katofio kairta ewongi masatel sang ne rairen nakom kasane di me ija yen mo Arya bang posono bang ko ata, saya bang komar, ini ay medide. Arama sa kanang puksarawi, na kauno utan. Tatong kanaray litipa, niya ray encounter, niya ray suwangguat. Jadi serang kilang sang story Moses Chang, sang apa ni go Chang at Chang away po na sa puyer niya kamelar, ito mo kay mga istorya. So Ikolaro manokela isi iner na ni way kamongan a father-in-law sipakan akaw no paro
to go lululoko ka chudita to kaiton slang akauna masana so dami we kanka kela kayang ay kasanoranet weakness pon i answeren kaunom barong nanam personal time kauno nana real kauno nana mo tuwa parong ki test and niya katete sen nan hena child me kauno kaja ki rong epatang ko mai song tong kanelele okay nai bang ko se yani sansa la bang bak tuwe jan to me ko se ya yer ne sarau ti ta poina nai pero awap sayo mur nai kon to kan ne sarau me tuwe ko do overstate ya ansa me na ya porta me to what me for mai me to ban raba okay so ibu mo Paul mia pena tenda mia pena plan and aramas plan and queen found a strife for budi naskunla okay wrong kapitian Jesus nasana so isanga kita koras na pepe ka saljam nella rata ko telepla lukuryang ni main ko sangsangong ni parongnya yabu manai tang kamelele makom mamno isang na tu ko kauno ko purki kauno para parong o gantayang mo tanggo saya kauno para parong men Iran Iraq Afghanistan Israel ka makertanan yo poson bikin Christianity kauno para parong Iran pukat ni bong ni ran ni par ni vision ni oraman de ni mom pura goda rapara so kawan mana chat pung one om rapati one om yanane apa ya selanane sel rapati ona sel rapati ona selanane apa nggak kalian sel okay so wasan wada kasala yang sel duan pola apa saya yarna elle rai reo me pain convinced that pain asa so jamanane biti pues pain asa so jama kasitang ni limbakan ko so ko ta limbako ari wasan magsel selanane utan confirm 100% so nang ko wala yaran tanang aban so nang 100% ne so japakeo misangan momyo kauna pan so japakpakeya bicar mai kon itipan pon ai paplamo imet inindagana ngeno kene puti apaplam inang matamatau iwasaw na season tinata paplam matamatau inang anane pertanan masanon ko okay when yang wokula en yang kairta naibanip sa palsa ari ngen jorai to ja audai malialan wokula ay paplam na inang so paplamo inang aramas mo kan by faith a spirit conjugal bond masanang God okay so imo po aluya el dele raere aumenta iya sa que i convince so the tolul negatio nan lang samta plan samta ismo isla mo may nakwata wata sang sisa san alaya ngai kan tau tepe ka salti nukot lim ka kong next time Superman upset me next time and then chapieta share kapagap yang ay solong kan share sang lakap pola then miat kang from share miat club tuwa kay bang from yobana o ibang ka school ki kapagap matuwano tang buksaraw ka wit yung gital nituwan kapagapan sa wit flogger so wow ituan kalangan ng God sa mama san pa na manogela tayo no ini spend time laut sinang kasula eu to tabik mo picture yaw ko no kata pa ko say menan stanza la mabu twin talent south court nan law kina kela le dar price up say sika kamelele me na kong tay wo ki say mamalji ulam don lopo okay
Armo kanimir niti. Elanana melelen repent. Antan kita melelen repent cinta. Pagmangki yang kuat, ay suka melele. Pagmangki yang kuat, ay suka kaleta sapul mamasa. O kapag pian nakongnya, o kita kanya posan. Okay? At pemasa ni pemasa anti pemasa propi. Karena construction nan posan tu ada construction melele, lama awak sesama melele tu suka kaleta. Arya candiar tipen mamalki iskor, mamalki tame uyayang kita, mamalki tame paskita. Okay? Artinya banana pagmangki aten tipen sobosan, o kapag pian tu selesai. Kita DPO, operayan kita DPO terlihat. Mesti ban pagmak makau na kita ban nako. Kita ban nanti masa isa terikut. O yang momen akan operate ya, yang momen akan dia mepot. Dia kata orang kau kuat, yang momen ada itu dia mepot. Oke, ini cara penata suka kaleta, kalangan ko. Saya katakan, main county sis kalangan kamu. Kapunga marom sarau kalangan pong weto Lord. Ibu kata wong kamu solang Rusia mepil koronga, sapul mamunasan. Rusia mepil bane utepi wong kit nang klip wete dispayan demur telakap kali. Kamu magatin mangi. Ikapakap tiyang kamu ngeng sarau kamu yang gatin sairo kawasak-wasakan korus mesesa lady. Mau dami song-songan kawewe. Kamu mat songkatak, songkawet, songkat school, o kamu itpan namin Wasa sama sa persecuted, O Lord. Sa paninnan nila, lokolong ti at posan karanyang at isokat. Sa kasik ni saman mom Russia, kamu katin nasa ni tame, sampara kailong kin kamu isora pang kailong kin ti. Ay kapag tiyang kamu melel koros, makam katin patukadir na nat naur, sen kakasampal ki O Lord, o sen kakaleda o kat, o sen kakatong ki hiskit, makam katin buyayang o sen kak naur ki. Bagere mo kami yang katin nakong, kami yang katin sawasa, riyay pucangkan, riyay serapengkan, ay babakan, ay nonokan, koros mekin rong, oh Lord, Bible study mekin pegasali. Bagere mo kami yang katin nakong ray, kami yang katin sisisakan ray laray poson, koran kak yang kanelele ho Lord. So te megot pangka paranong kami, likin senanti poson, sen kamelele sa tano kam katin nasani, sen paitiyang pwede sa pagong kami, dan kapaya tak boleh kita pegang kamu. Kalangan ang kamu kaun Jesus. Sebelum yang katin siapa pun mau ke Rusia. Sekan mela sepelian tahu dengan sepel namim kan. Pengapengkan makan wiyawi sepelian ta. Pengapengkan ke Rusia. Somau masan somau ken mela ni marang kaun Jesus. Ken mela masan somau nampaluarkan. I release tapul mami healing. O power and code. And kakpatilaw na North Chorus. Mepil-pilkilang to, oh Lord God. Kalanganan ko mo kung pangatun, huwag kita lahat mahalian. Huwag kita ang tama ko promo, huwag kita lahat mongyong. Huwag kita ang tama ko promo, yo Lord. O saan ka rin pitwin? Mesota sang remi, ikorya o ikaw sa sang red, ni marang kaun Jesus. Bebulan kodan tiyata broad, ngayon sarawi ang tiyata na North Russia na nanay ko mo. Aramas koros na kan lukuriyang ko mo. Lapang katete, makamkatin niyayat. Kamkatin nanor, kamkatin kenesangkit nganen tiangkan, nganen buyap na naramas, misakin tiyanga-tiyangnya, deposan tepetak mesa temelel, nakin kamakanela power in sapul mangunasan, o tama kamkatin men buya, nanat nor, kalangan ng kamakaon Jesus, may siyowa ko sa pagiyang kami, at boldness and courage, O God, nagosang remi yan siya tapon sa ulang Russia, sularan sa kamkamay tapil, net ito, Lord, tapil hakyaki, tanan melel, akam katin kamare dengan namin, pon mempompe Russia nan buen pompe, pon agpanene kan nan buen Amerika nan Japan, O God, nan Fiji, O Lord, Australia, New Zealand, wata karas men samta, nakam katin rong agpanene, nen pompe kami niya, ipagkiremo Lord, sapay mo makapay, kam katin sawasay git, kam katin ter tauli git, kam katin sawasay git, o katiyang ki, sapay mo makalangan, Kusen kakiangan kiyo sosogi. Sa kaprayang kamu yat kapel. At sa kapat kalangan ng kamu kaun Jesus. Nuyat kaun at siyong kamor. Amen. Amen. Kalangan ng koto, kalangan ng kupurumay korusya. Sa ibang piliw supanan na sa men lakap. Clock 12. Pong mau, pong kasalelia.